turabasuhuje tubahaye n'ikaze neza tuje mu amakuru agezweho muri ano masaha. Ni amasaha rero y'ijoro, tugeze mu makuru agiye atandukanye tugiye kubagerezaho n'ubundi ku kinyamakuru cyanyu. N'ubundi mwahageze ni cya kinyamakuru cyanyu Umuvumu Online TV, niho duhuriye muri ano masaha tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Turabasuhuje rero tubahaye n'ikaze abaherereye i Bwotamasimbi, namwe abaherereye mu bihugu by'ibiyaga bigari ari naho duherereye, tubagezaho amakuru agiye atandukanye nyine yo muri ibi bihugu bigiye bitandukanye byo mu bihugu bigari, ndetse n'abatuye i Bwotamasimbi ku migabane igiye itandukanye. Nayo makuru twitsaho tugenda tubagezaho. Ariko uyu munsi reka dukubitire hariya mu Rwanda turebe haravugwa iki. Dukubitire n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo haravugwa ibiki muri iri joro. Ese mu Burundi ho havugwa iki? Ariko mu Burundi ho tugarutse mu makuru tugenda tubagezaho nuko habera impanuka ikomeye cyane, impanuka ikomeye y'ikamyo yari ihetse abasirikare benshi ku buryo kubagera mu mibare barirwa kuri 30 hariya muri komini ya Mabayi bahise bitaba Imana ako kanya. Abandi barakomereka bari kuvurirwa mu bitaro birimo bibakurikirana byari byegereye aho iyo mpanuka yabereye. Muri Kongo harimo haravugwa iki muri kano kanya? Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko mubizi, intambara iri hagati ya M23 n'igisirikare cya FARDC irakomeye cyane. Ariko ubu ngubu amakuru arimo agenda havugwa aka kanya tuvugana nuko MONUSCO yashyize Bukavu mu maboko ya FARDC. Ni ukuvuga ngo Bukavu ubu ngubu iri mu maboko ya FARDC. MONUSCO yayihaye aba FARDC. Ingabo z'umuryango w'abibumbye zikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kabiri zirafunga icyicaro cyazo mu mujyi wa Bukavu muri gahunda zikomeje yo kuva muri iki gihugu mu byiciro. Ubwo yari mu ruzinduko i Goma mu mpera z'icyumweru gishize, Bito Keita ukuriye MONUSCO yagize ati ubu ntitugikorera mu ntara ya Kivu y'Epfo, ariko turacyafite inshingano zo gusohoza muri Kivu ya ruguru na Ituri. Keita n'itsinda ry'abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitezwe mu mujyi wa Bukavu mu gitondo cya none kuwa kabiri mu muhango wo gufunga ibiro bya MONUSCO i Bukavu ubera ku kibuga cy'indege cya Kavumu, nk'uko Radio Okapi iterwa inkunga na ONU ibivuga. Ingabo za MONUSCO zivuga ko zakoze ibishoboka mu nshingano zahawe zo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu myaka irenga 20 zihamaze. Gusa ubu zivuye muri Kivu y'Epfo hakivugwa ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro nka Twirwaneho, Red Tabara, ni ukuvuga ngo biroze bishambuke n'indi mitwe myinshi ya mayimayi. Ubu butumwa bw'ingabo za ONU muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni bumwe mu buhenze cyane kandi bumaze igihe kirekire mu mateka. Ubu bugizwe n'abasirikare 12,835 kongeraho abakozi b'abasivile n'inzobere, bose hamwe bagera ku 17,000. Ingengo y'imari yayo muri 2022 yageraga kuri miliyoni 1.1 cy'amadolari y'Amerika. Gufunga ibiro bya MONUSCO i Bukavu ni muri gahunda ikomeje yo kurangiza ibikorwa byayo mu ntara ya Kivu y'Epfo ndetse no kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu byiciro nk'uko byemejwe n'umuryango w'abibumbye ONU. Uku gusoza ibikorwa bya MONUSCO kwemejwe mu Kuboza umwaka ushize na kanama gashinzwe umutekano ku isi
ka ONU nyuma y'igitutu cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo ahangaha byari bikurikiye imyigaragambyo ikomeye y'abaturage ba Kongo basaba ko ingabo za MONUSCO ziva mu gihugu cyabo kuko babona nta musaruro MONUSCO iri gutanga. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka MONUSCO yafunze ibiro byayo muri Kamanyora, Bunyakiri, Amusari, Baraka, Kavumu mu ntara ya Kivu y'Epfo. Inshingano zo kurinda abasivile zisubizwa ingabo za polisi bya Kongo. Radio Okapi ivuga ko abantu nibura 5,000 ubu babuze akazi kubera kuva kwa MONUSCO muri Kivu y'Epfo. Birumvikana. Abo barimo abakozi b'abanyekongo n'abanyamahanga, barimo abamaze imyaka 20 bakorera MONUSCO. Andi makuru twabagarukiyeho, twanyarukiye hano mu gihugu cy'u Rwanda, tubagezaho inkuru iteye itya. Ni inkuru nayo y'uyu munsi. Ni ukuvuga ngo twagize ingabo z'intare ziyoborwa n'intare Kagame. Ni ukuvuga ngo muri Repubulika y'u Rwanda, ahangaha mu Rwanda n'ubundi Perezida Paul Kagame nyakubahwa yavuze ko abanyarwanda na FPR ari intare ziyobowe n'intare, ko bityo ibyo u Rwanda rwanyuzemo byari bikomeye ku buryo ibiri imbere atari byo byabananira. Yabigarutseho kuri uyu wa kabiri tariki ya 25 Kamena 2024 mu karere ka Nyarugenge, ahari hateraniye abanyamuryango ba FPR Inkotanyi barenga 3,000 bari baje kumwakira nk'umukandida wabo ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo muri Nyakanga. Mu ijambo rya Chairman Paul Kagame yavuze ko ku rugamba hari umuntu wavuze ngo aho kumpa ingabo z'intama ziyoborwa n'intare, wampa intare ziyoborwa n'intama. Yavuze ko ibyo FPR n'abanyarwanda babirenze kuko bagize ingabo z'intare ziyoborwa n'intare, ko kandi kurwana nk'intare utaba ukeneye kuyoborwa nk'intama, kuko iyo uri intare ukagira ingabo z'intama nta rugamba watsinda. Ati hari umuntu wavuze ku rugamba ngo uwamuha kugira abantu indwanyi, ubwo ni abasirikare bavuga ngo aho kumpa ingabo z'intama ziyobowe n'intare, wampa intare ziyobowe n'intama. Murumva icyo bivuze. Yongeraho ati FPR n'abanyarwanda twarabirenze, twagize ingabo z'intare ziyobowe n'intare. Kurwana nk'intare ntabwo uba ukeneye ukuyobora w'intama, ariko iyo uri intare ukagira ingabo z'intama nta rugamba watsinda. Rero ibyo twabyumvise kare twebwe. Perezida Kagame yagaragaje ko ibyo u Rwanda rwanyuzemo byari bikomeye ku buryo ibiri imbere atari byo byananirana. Ati abanyarwanda ibyo twanyuzemo mu myaka 30 ishize birimo ya mateka yose batubwiye, urugamba twarwanye rwari rukomeye koko. Uzi gutereranwa warangiza ugatereranwaho n'amahanga, ubundi ntabwo uru Rwanda rwari rukwiye kuba ruriho, bitewe n'uko rwatereranywe, ariko binatewe n'uko rwatereranyweho iteka bigahora ari induru ku Rwanda. Yavuze ko
hakiri urugendo rurerure. Ati ntabwo turagera aho dushaka kuba turi. Ibyiza tumaze kugeraho ntabwo bidutera kwirara, ahubwo bidutera imbaraga zo kubaka ngo tugere kuri byinshi. Chairman Paul Kagame yasabye abari kuri iyi site ya Rugarama mu karere ka Nyarugenge kuzakomeza kuba intare, ko kandi intare ibyara indi, ko mu Rwanda hari intare ntoya zibyiruka. Ati intare zibyara intare. Ubu dufite intare ntoya zibyiruka, abakobwa n'abahungu dukomeze aho, ntituzahindura kuba intare, intare ikomeze ari intare. Yongeyeho ati urugamba izo ntare zirwana ni urugamba rwa politiki, ubumwe, iterambere, ni urugamba rwa bya bindi muzi na bya bindi iyo bibaye ngombwa ubwo muzaba muri intare ziyobowe n'intare z'uyu munsi cyangwa z'igihe kizaza. Umuryango RPF Inkotanyi uzakomeza ibikorwa byo kwamamaza umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku wa 27 Kamena 2024 mu ntara y'Amajyepfo mu turere twa Nyamagabe na Huye. Inshuti zacu z'akadasohoka rero, reka amakuru twari tubateguriye uyu munsi tunyarukiye ahatandukanye. Tunyarukiye mu Burundi, tunyarukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubabwira ibiri kuhavugwa, hanyuma tunyarukira no mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda rwose ibintu bimeze neza ku mukandida wa RPF Inkotanyi. Yavuze ijambo ryiza cyane yagejeje ku baturage, ababwira ati intare ibyara intare kandi muyobowe n'intare, nta mpamvu yo kuba intama kandi muyobowe n'intare. Nibyo koko, murabizi ko uyu mukandida ashoboye, yagejeje byinshi ku banyarwanda. Ibyo ngibyo nta wabirenza, ingohe nta n'uwabiveba, keretse nutabona ngo arakabakaba. Ibyo rero abanyarwanda muri rusange bose barabizi ko uyu mugabo ashoboye, kandi yagiye abageza kuri byinshi mu gihugu cy'u Rwanda, ugiye uhaterera amaso usibye aba bashaka gukabya. Reka rero dusoze amakuru yacu tubabwira yuko amakuru yacu arakagaruka. Caca isango y'amakuru turaza kugenda tuyabagezaho uko amakuru n'ubundi agiye agerwaho. Reka ay'ubu ngubu tuyasubikira aha ngaha. Murakoze cyane, mukomeze kuba bugufi y'umurongo mugari ubagezaho amakuru. Uyu nguyu ni Umuvumo Online TV ubagezaho amakuru abagiye atandukanye, kandi ukayabagezaho ku gihe. Amakuru yacu nakagaruka rero, mukomeze kubana natwe hano kuri Umuvumo Online TV.